Hi friends, I want to show you my work. Hi paralok kwa wow. Pinyo ia f ki thok re. Iwai rukom ki kre I shai. To kamni kre I pet ki ni thok re I. Tesa I vile kwa wow. Ong ia f sniaubha yarap mar kiliang. Ivi ia vi knang. Va iyo wa upoishaka thong kawa. Imut ithmui. Knang wa umi uso ki slap. Da kaba like share comment ha ki post yung I ki vi pa ki vi. Vem hoi uem ki adnut bishni mo paralok. Tang kamte hi kwa uau og fugle shibun ya waro ki paralok para jor wa maya yonganga. No, jam jam ni. Kan nu ayo sham ni yung sa. Ni ko na ayo sai ni. Pak min naman ngan opet ba. Ai start me kam tu. Itu dorang kam tu. Start me kan ni. Oh, yung Islam itu ni teman ya. Kayak ni gama bantu. Betul yang mau betul.